Voin Khan District TB Center Aizol Buat Sain Taxation Auditorium Miniko a World TB Day Pualin Hunman ane. Aizol Municipal Corporation AMC in Tlau Tura Party Shang candidate nomination and file chan. Prime Minister Narendra Modi Chuan West Asia Indona Chungchanga Rajya Sabha Thua Soya Strait of Hormuz Blockade Chu Pom Thai Ani Lo Thu Soin India diplomacy in Sumdo na ahum haldan Chipsiar Takina Soi. Oil marketing companies OMC Tetsuan stock niya make ti se omnan LPG cylinder zangzok supply turin rot na nasatak an ngay tua make. Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzo kini Lawngtlai chunzamang u. Voin Khan District TB Center Aizol Buat Sain Taxation Auditorium Miniko a World TB Day Pualin Hunman ania he hun hi Dr. L.Chhakchhuak oma Mission Director NHM Mizoram chuan khwalian ni inamhan puya 100 Days TB Campaign le TB Mukt Word kalpuina tura Hauhnar ni khwalian Dr. L.Chhakchhuak oma chuan TB nat na shik mu chwa ni shadreng nana World TB Day hi kumtin manthina ni thua soya kumin thupui he mi puite chakna ringa TB nat na bawani angin thoktu te ramshwai tu te wantlang rorel tu le mi puite kan zawaya TB dona konga kan tho cheu chuan TB hi kan bo thengei dona ni atia TB hi adam doi mu chwa ni ma chuan na chi bai tak thipui nge na avete po mi ten an thin shikle an hlau ani china damdoi mu chwa ani hnu le kho thatak tak manga rang takan na mu chwa the ani hnu chuan ti dam the alo ni ta a TB program noya hian thoktu ten mi puite kotkaya kalchelin a thlon vekin TB test na le adam doi te po ruah manani a TB veiten anin enkol chunga e tur tha an le the nan tran puina thatin cheng sangkhat an don the thu atar langbok sarkar lai puina ngai poimo pakhat chu mi puya tanga TB veite chotha manga tran puina pek ani thu soin village council te po an khwa a TB veite anom chuan sarkar lai puin min phut angin chotha manga lo tran pui chin turina cha gram panchayat development plan a TB budget ngai poimo turin angen boka TB test hi mitinin kan ngai poimo a anad na mu chwa vata enkol vathi kan he theina ani ti sha in mi puite kan zawaya TB bo tura changrwal turin so mani he huna hian Dr. Remremi MODTC Aizol Chuan Aizol District chunga TB report ape a kumsang ni somni panga a Aizol District chunga TB din mun TB mu chwa zat sangkha zeli somkwa panga DRTB mu chwa zat za som thum panga TB le HIV ve ko mu chwa zat za som pariat thi somnga panga za a pasari tidam zat za a som sari pariat point pali pakhat kum sangni somni panga chunga Mizoram TB din mun TB mu chwa zong sangni zanhi som sari panga MDRTB mu chwa zat za somli paruk TB le HIV ve ko mu chwa zat zanhi somruk pasari TB wanga thi za somli panga TB ti ramzat za somriat pali global TB report sangni somni panga in Thailand dan chuan kum sangni somni pali khan khovel puma mi maktadoi som point pasari vaibel chekha chuang TB vean oma TB wang hian mi maktadoi khat point pani pathum velan thi a India TB report sangni somni pali in Thailand dan chuan India rama kum sangni somni pathuma mi noi khazela mi za som kwa pakwa in TB natna anveya mi noi khazela mi somni pathum TB wangin an thi a Mizoram hian kum sangni somni panga khan TB ve mi sangni zanhi somsari pani mu chwani in mi za somli panga TB wangin an thi ani TB na da in heti tak maya nun na ala swadna sahi apoi emema adona konga theito pama kan lakle zwali apoi mohle ani TB bo na tura sarkar lai puirwa man TB Mukt Bharat Abhiyan noya hian thoktu te wak chwakin TB ending na hi kalpui chin ani a khotina TB ve ol sambik te chungai poi moni in list chwavek chin an ni a athon vekin thoktu ten screening an vanei sak china mishing omkhom tamna mun le TB in kaidar ol samna jail home le adangte a te ending na hi azing the ang berin nei chin ani Aizol Municipal Corporation AMC in Tlau tura party shang candidate nomination and file to hloma sha thechina Voin Khan MNF candidate pathum ward number 9 candidate B.Vanlalmawii ward number 10 candidate Runmawi sailo le ward number 7 candidate Vanlalmawii aron hena mingan pelut MNF candidate zinga ward number 1 candidate Hlutea ward number 3 candidate Kero Moya ward number 4 candidate Lawngtlai ward number 5 candidate Dr. Abhishek Van Ralte
nimin khan returning officer hena ming an pelu to bok AMC bial som pakwa a ZPM candidate ten voin khan nomination an file kim veka BJP in voin khan candidate puangin bial som pakhat an chu dona BJP candidate te hian naktu ka nomination an file ang AMC in khan chu tumte ta naktuk March ni somni panga sang ni somni paruk chonu dar thum thlengin ming pek lu the ani puan to thin angin bial som pako omna AMC in khan chu April ni somni pakhat sang ni somni paruka nei ani dona AMC bial som pako zinga bial ruk chu me chetan how big reserve tani a reserved bial te hi ward number 2 4 5 11 le 12 tani in bial dang zong chu mi pale me chetan chu theivek general ward anni he thubat sai lai thleng hian AMC in thanata hian AMC aro relai MNF state aro relai ZPM baka Congress INC party le BJP in candidate an puang to a MNF ZPM le INC in bial omzong zong an chu kim vek don lain BJP chuan bial som pakhat an chu ang BJP in an chu tur bial tele an candidate tur te chu ward number 1 Arlal Mingmoya Zuang Tui ward number 2 Lal Duomi Bongkon ward number 4 Lal Engtluangi Ramhlun South ward number 7 Lal Lian Zela Zemabog West ward number 8 Lal Duoma Chite ward number 9 Mizoram Thanga Tui Thiang ward number 11 Gracie Vanlalmawii Patswao Tanshil ward number 13 Silal Rin Oma Tui Vamit ward number 15 Bilal Rin Tluanga Bungkon Vengthar ward number 18 Ke Sangluna Salem Veng ward number 19 Liandola Tlangnuam Veng Tharte Anni Mizoram State Sports Council MSSC Golden Jubilee 9 Ball Pool Championship Sangni Somni Paruka Khadla South Langwala Sang Zela Champion Mizoram Snooker and Billiards Association MSBA Botsai MSSC Golden Jubilee 9 Ball Pool Championship Final hian la sang zela hian tilel tranpuya apa Republic 294 an in a champion na semi final a tun thatir lama Mizoram State Snooker Championship Final a alo ne to lo lerin na ren thleila ka phubala in 8-4 in ne a tranpuyan 8-3 a la chanda machangte ne in final a lut ve thung 9 Ball Pool Championship pikar kalta tho tan ni atanga khel ni in players a som pani tel zinga aizol baka lunglei CP le selling atanga tel anom noala final to MSSC Vice President Mizoram Chess Association MCA Senior Vice President ni Bog Dr. L.Chhakchhuak khwalian ni inamhan puya infiami kal khom te churam dang le namdang ma Mizoram timoi tu ni tura thei top chwazel turin cha ani Hun bineya NGO le Koshan member 10 Thisen and Pek Theidan Tur Boy Puya Truleti in Pusila Nunema President AVBD Chuanasoi Association for Voluntary Blood Donation AVBD Mizoram President Pusila Nunema Hian Voin Khan Avoy Somriat Pakhatna Tan Civil Hospital Aizola Thisena Pea Thisen Pek ngai damlo anom reng awangin Thisen Pek fo angaya mi pakhatin thlathum danzela kan petheya chuwangin Thisen Petu te hian blood donation camp chawa pek tumlovin thlathum danzela kan pek cheu chuan damlo te mamo hi kan phushuk sakthe nge ka be se ani ti in Pusila Nunema chuan Runmawi reporter ashil AVBD President chuan blood donation camp hwai hot tupo sang NGO le Koshan thalai te po an member 10 regular taka an pek theidan tur boy pui hi atru hle mai ti in Runmawi news ashil bog Thisen mamo tu damlowan pungzela medical science thiamna lo sang zelin Mizoram po cancer na ve te en kol turan tam chhove zela chuwangin Thisen mamo na lo pungzel hian regular taka Thisen petu mamo na asyam bel zelani ti in AVBD President chuan soibok ani Mara Autonomous District Council MADC budget session ani min khan CEM puem lai ko an MADC budget sangni somni parukle sangni somni pasari chengno ai singni sangli zarukle somthum pathum point bial paria chu hausa aphar MADC budget hi thok tu hlo cheng noi singni sangni zarukle somli pani point pali pakwale non salary cheng noi sangkha zali somkwa point pali pakhat ba ka VC loman cheng noi somnga panga point panga parukle non VC salary cheng noi za somni pali point paruk pani local revenue receipt cheng noi za thum somni awain cheng noi singni sangli zarukle somthum pathum point bial pariat ani CEM pulai ko chuan budget apharwala thucha asoya kumsangni somni pangale sangni somni paruk budget cheng noi singni sangkhat zathum le somriat pakhat point pasari pakhat ani thule lo ain dailo na chu Mizoram sarkara RE
deal ani thule an pek thelo awanga February thachan vele March thlo an pek thelo to thute an boy hle thute asoi tuntrum MADC budget session a hian session a chanha chi zona start question somthum pathum le zia ka chan chi zona an start question pasari aluta official rules pakhat alut bok Myanmar lama sum don nan na satakal puimek chungchang le text laka huma zo ka malak chungchang zona chu CEM puem lai ko chuan official taka he sum don hi shat pui ni lo ma se MADC dan man mek le siam that ngai te na central le state sarkar dan te en chunga malak zel ani tur thu in a chang ani Tukindar Sari Khan Mizoram State TB Control Society ruam manna angin Lawngtlai Aeropegi a World TB Day mannale 100 days campaign honna nei ni in borsa pu doni la ruat sanga chuan telpuin khwalena tan pu sila somzwala CEM LADC chuman ani khwalian pu sila somzwala CEM LADC chuan kalkhom te chi bai buk na nei in voin hun man chuan ram shwaina na thok tu sarkar le mi pui tan rual apoi mo zia ati chiang hle ani ati TB chu shisel na konga harsan na lian tak thlen tu pakhat ani a heni poimo taka hian TB umbo konga ra bithar athlena be se ti asoya TB umbo turin LADC po in theito pachwareng ti tarlangin district administration nen phei khairwal taka kepen reng ani thu asoi ani Lawngtlai district chunga tanga TB umbo turin health department kuta engkim da vek the ani lo ti in VC NGO le ko shantenen tho hona thatak awm atrulani ati borsa pu doni la ruat sang apu in thu soin TB do mek na le malak na kalpuina a hian tho ho na tha apoi mo hle ani ati a district mason na ko nga shisel na lama mason chu thil poi mo takani a abik takin TB umbo ani theinan district administration po in thei to pachwareng ani ati TB ve en kol na e in tha an e theina tura mamo khopsum central le state atang mu anilawa apele tranpui tu tur chu mi pui ani ti in sponsorship lama Hauhnar achul Hlutea soya borsap chuan 100 days campaign kalpui tura sarkar NGO VC le mi puite in pui ton achul Hlutea in thokho turin a changal bok pu James Zarzoliana senior treatment supervisor chuan report pe in nikuma 100 days campaign kalpui ani nu in Lawngtlai district ta TB ve som panga mu chwa bel ni in ele in chatlo awanga TB ve hi atamber ani ati India sarkar in kumsang khajakwa somrukachang national TB program kalpuya Lawngtlai district ta RNTCP hi March ni somni pali sangni pathuma kalpui chan ani khovelin sangni somthuma TB umbo turin ramana siama India sarkar in sangni somni panga a umbo atuma ma se a hlotling lawani hati kumsangni sompakwa a national TB elimination program kalpui le ni in TB ve te hena thlatin chan puina cheng sang khat pe kan ni a tundin hmuna mi somthum chan pui tu an omani 100 days campaign second phase kalpui ani le dona village zonga screening ne effect turani TB center a hian engtiklai po in test ti thei ani a kumsangni somni pathuma TB ve mi za pariat omin za pariat indamna an changa kumsangni somni pali a TB ve mi za som pakwa omin mi pani innuna an chana mi za som pasari indamna an changa kumsangni somni panga a TB ve mi za som ruk pani omin mi pakhatin nunna chana mi som kwa panga indamna an changa mi som ruk pasari en kol lion oma kumsangni somni paruka mi somni paruk damna chang an omani voin world TB day manna hian khwalian chuan 100 days campaign khu honna aneya TB umbo le en kol konga contribution nei thate certificate of recognition hlanna nei ni in pilal ro hliri thingka TB ve damna changin thu soina toy anei bok world TB day manna hi Dr. Remremi deputy CMO and district TB officer Lawngtlai chuan kai shwain Dr. Paul Lalchhakchhuak medical officer TB control Lawngtlai chuan lom thu soina anei bok ani Khatizong ka voina tana Chanchinthar ka puan thei chu ani a puan chunzom turin Anggu Ralte Anggu Ralte kani a Chanchinthar ingai thak chun zomang u East Pui Bial to MLA Puram Than Moyan Wang Chia Horun Pui Hunman Puin Wang Chkhua chu khwalzin tamsok lodong sung thei tura anin buat sei chho tul thule pile put sul nu thataka hum hal chhozel poimo thu asoi Puram Than Moi chuan an hunman chuan Wang Chkhua le tui in u naw na ti zual zel se adu thu soin taksa le thinlung lama masona du tak nei tura adu sak thu asoya Wang Chkhua chu Mizoram a kholhun le poimo pile put thlang tlak namasa edi sanga chang sang kha changa vel po ami an lo kho sak to na Mizo history soya soitel zia ngai ani thu soya pile pu sul nu hlutak tele
ko chwaro pui te omna Mizoram khwa ti zinga khwal zin te tlo cha ka ber pol ani thua soi khotlang ma so na tura zirna ko nga chanla ka tul zia te ram ngole tuina hum hal chul zia te rui hlovin ramle namati chian na sat zia le khotlang changruala dawa chul to zia te dikta ka sumle pai lak lu a that thu le sumle pai lak lu ang te khol na chang chiat a that zia te a soi bok Serchhip DCP sa pui hola yes we can end TB ti thu pui mangin World TB Day manani Serchhip Senior CMO Dr. L.P. Lalmal Soman kai shoain Serchhip borsa popol el khuma chuan he hun hi aman puyane District TB Officer Dr. Lawngtlai chuan Serchhip District a TB din hun le District chung khosomni le pathum TB Free Village shamalak na kalpui dan tlang pui soin tundin huna Serchhip District chung khosom pahnia TB vei mek mi somli le pakhat an oma TB do na konga malacha le TB vei omlo na khwa khotlang shwai tu te choi moina medal han an ni baka nikshai mitra nutritional support donor te hna choi moina thuzia khlan an ni bok TB vei te e tur pek na tur poi sa tho zinga hian mi som pathum ta na tho tu zinga bial tu MLA Chief Minister Pulal do omapo atelani Marathi tlepi MTP Jill Headquarters si ha chuan an kumpuan rui hlo do ti an puan atanga rui hlo an man khom tam tak chu vo in khan si ha dumping ground na an ti chia rui hlo ti riral tak te hi tual chung thalna changa chu tin awa in cheng nuai som pakhat singria le sang ni man hu ani hengzing a hian number 4 heroine hong som patni nuai som le singriat man ram chan ve somriat le tling som pali singa le sangli man hute whisky chan ve ruk le tling pakhat local reta cheng sanga le sri beer somnga le paruk local reta sing ni le sang ni le zalimante rakzuliter somnga cheng sing ni man hute an man ane Mizoram polem set pi in Mizoram klotu tourist pung chho meka khwal pang zin le thil danga Mizoram klotu ten thil an shiat ngai le an film khurta tura omnia an shiat thu an soi Mizo nun zia le khosak phung te an ngai poimo le za an bei sein an phuti an soi bok MZP chuan namdang khwal zin tourist Mizoram klotu te chu social media le thil danga thedar tur digital content an siamin Mizo nam sa khwa le khotlang te mual pho thei tur chu siam lo turin an cha mimal in le biak inate video emo thalak panga emo po ni se phalanei lo chuan pong lak mei lo tur le Mizoram la tlo le zel tur te po in Mizo an hudan adik lo zonga ashwai thei tur thila phei chuan film kur he tura an chia tir thuan soi mi puinol pui omdan le nun phung pa ngai ai uchuakin khoya po lo turin khwal zin te chu MZP chuan an nge na abikin sa kho mun le biak in te za a Mizo nam le nun zia te za a Mizo mi pui te mitik ham lo zonga turin khwal zin te chu an cha ani peichia le mei chano pang te po an tha emo video emo la a mi ngai dan shwai koi thei tur zonga pholan te an du lo ti MZP chuan an soya kholai vela muram chana piang koma Mizo chanchin alulang zong le kimchang lo thedar zui po anrem ti lo ti soin Mizo chanchin ngai ven le thachiang du chuan thil thasi kluak le puitling deuh te atanga thil ngai ven cham turin khwal zin te chu angen bok Mizoram tlo tu reng chuan inner line permit ILP ne ngei turani thu te temporary ILP chu olsam taka lak thai ani thu te po MZP chuan soin hei hi sumdon phalna emo thathoka inhlo phalna emo ero ani lo thu an soya Mizoram tlo tu te reng chu ILP chu ngai poimo turani thu MZP chuan an soibok ane LPG le POL report lo thlir chun zamang nimin zingdar kwa le voin zingdar kwa inkara LPG cylinder sanga somga le pariatin wareng te supply chain ke paltanga wareng te supply chain ke changa thudon danin POL kiloliter zali somruk le pasari Mizoram chunga phurulu ani bok voin khochin itlir chun samang State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizol changa meteorological data chinchi adanin ruwa atlalova temperature alumlai berin degree Celsius somni le pangani avolai berin degree Celsius som purukani konhon lamchu anhon lo lai berin za somnga le panga ani anhon lai berin za somsari ani voin thole ni le naktuk ni lai ni khian mamit kol sib le aizol district mun tlem te ruwa tlem tlak theina za somni le panga changa za somnga oma district dang zonga khwa achatura rinane
naktu ni lai ni khian mamit scholarship aizawl le champhai district mun tlem te a ruwa chek le thlina vak lo tho theina a bok ani Mizoram pon lam chanchin ilo thlir chun zum ang u Prime Minister Narendra Modi chuan West Asia indona chungchanga Rajya Sabha thu soya Strait of Hormuz Block 8 chu pom thei ani lo thu soin India diplomacy in sumdona ahum haldan chipchiar takin asoi Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan Rajya Sabha a India tan khovel ne na thu cha het tak puan chua apoimo thu asoinon le a Strait of Hormuz athil omdan chu apoma lungchiat thla ka ti thu asoi India mi tuipui lama thokmi engbosa chu boina hmuna antang khang ane indona hian kan sumdona kong ahong meka petrol diesel gas le leichapek dan pa ngai ahong na sa hle ani ati Gulf cheng India mi maktaduai khat chuang te chu an ngai poimo berani thu asoya boina chu chingfel turin ka nge na hebiala remna siam kan tumani ati Prime Minister Modi chuan sumdona longte bei ani dan le khovel puma sumdona kong Strait of Hormuz andang chu adauda lene henghun khir taka hian India din na chu inbiak na mangin nei ni se ti hi ani ti in Prime Minister chuan hausa asoini hetiang hun buai thak taka hian kan sokar hian khun khan takin na athok mek ani ramzong zong in India mi te himna anti chiang ani mi chen khat chu be pui thak awanga thi an oma chen khatin hliam an tuar ti hi alung chia thak le ani ati bok West Asia indona in Strait of Hormuz ati boilai hian India rama cooking gas supply a boy mek awangin tunangai tu mek rotna chuan LPG cylinder te in chunga ithen dan tur athak danglam theya hun engamot chen atan po athak danglam theine thochen ni merch somthi le pathum nimin khan report a oma oil marketing companies OMC te chuan stock tla hnia mek ti zia omnan LPG cylinder itlo supply turin rotna na satak an ngei to mek ane Ministry of Petroleum chuan standard 14.2 kg som pali point patni botola gas kg som thunnia soi chu thubel chian do lo tia anho lain state run refiner te chuan stock omlo top ve na tur ruam han na chu ngai to mek ani thu annem het thung report alandan chuan oil marketing company te chuan LPG tlak chamna al omreng awangin cylinder zangjok supply dan tur chu an ngei to mek ni an soi sokar pompuina langha mek ani a an ngei to na chuan cylinder khata gas claim jok semani a chutiang chuan stock omsa chu consumer tam zoka a inzar phar theidon ani company te chuan standard kg som pali point pani domestic cylinder a LPG kg som an chhal chan mai thei ni soi report chu petroleum ministry ero chuan aniala official te chuan hetiang thu soi hi thubel chian do lo ti in an soya mi puite chu tundin hmuna thutluk na siam lo turin an ngen Ministry of Petroleum and Natural Gas sa Joint Secretary Sujata Sharma chuan thuthang hi ringlo turin mi puite acha ani domestic cylinder refilling tur booking chu atlan hiama nuai somnga vel atling to ti asoi supply chu apangai angin chunzom zel ani ti asoi bok he soi ho na West Asia boina chuak awanga boina chuak mek zinga LPG a boina om theina chu anghet chho zel awang ani bera energy laklu na kongpoi bo tak chu Strait of Hormuz kaltanga lungakal chu atlatniama khuit ole gas patni kalna tur anghong na sa hle India hian LPG amamo za somruk vel chu rampo na changa laklua ain ngatane tunhaya data changa alandan chuan long achanga laklu atlanhiam na sahlea nimintlai khan India flexar LPG tanker pani cooking gas ton singkwa sang hile zarukvel phurin indona na satak kara Strait of Hormuz an paltanga longjak vasan le pine gas te hi ninga ni le inrin ni in kara longcholam huna an thleng theidon ni in shipping ministry chuan asoini Chaman bay pui athak na achol san mek lain India le US in Iran indona in hong anei dan tur an soi ho as Jaishankar le Marco Rubio te hian energy risks le khovel economy chungchang an soya exa apo sa Jaishankar chuan try to pani te hian boina chuak awanga khovel sum le pai lama hong anei dan tur po an soi ho ti asoi External Affairs Minister S. Jaishankar chuan imin khan US Secretary of State Marco Rubio nen telephone mga inbiak na chipchiar takan na ya West Asia boina kalmek le khovel energy security ang hong anei dante asoi pui ani ex apo sa Jaishankar chuan chhuai tu pani te hian boina chuak awanga khovel sum le pai lamang hong anei dan tur po an soi ho ti asoi
Voluntary khan US Secretary of State Marco Rubio nen in biak na kim chang takan na ya kan in biak na hian West Asia boy nele international economy akong anei dan chung chang kan soi hawa abig takin energy security chung chang kan soya in biak na neireng turin kan in Remremi in po sa hian atar lang ani he in biak na hipuan to angin US President Donald Trump nimin zing khan US Department of War na Iran power plant le energy site la kasipe malak na engpo ninga chung ti khotlai turin asia tirti apuanga hei West Asia boy na chuak na sa takara teran ne na diplomatic engagement kalpui me kani thu asoi Truth Social apo sa cham chuan ni kal ta chung khan United States le Iran te chuan hebial indo na omte chin feltum na atan in biak na thatak le rabithar an nei to ti asoya cham chuan ka khat chungin in biak na hi chunzom zel ani tur thu asoi bok khati zong kha vo in ata na Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e